Kristo urinarurindanga Yesu Kristo uri mwiza ukwiye gushemezwa kunda tugutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa uramahoro yacu mana nzima uri mwiza ukwiye gushemezwa kunda tugutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa waduhaye amahoro turabawe uri mwiza ukwiye gushemezwa areka ndagutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa waturaze mutima w'Imana uri mwiza ukwiye gushemezwa kunda tugutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa areka ndagutambire uri mwiza ukwiye gushemezwa niwe wigize umuntu mutoyi ngo turonke ubuzima walaje kuducungura uri mwiza ukwiye gushemezwa areka ndagutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa y'amashina yawe Yesu Kristo uri mwiza ukwiye gushemezwa areka ndagutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa urakiza abagwayi ubaha ubuzima uri mwiza ukwiye gushemezwa akunda tugutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa ubaha babacu ubaha ubuzima uri mwiza ukwiye gushemezwa akunda tugutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa reka tugutambire Kristo uri mwiza ukwiye gushemezwa niwe wigize umuntu mutoyi ngo turonke ubuzima bwiza waraje kudukomeza uri mwiza ukwiye gushemezwa reka ndagutambire mukama uri mwiza ukwiye gushemezwa tugire Kristo dushimire Imana yo mugenga w'ubuzima bwacu dushimire Imana yo yatwirije amahoro dushimire Imana yo yiduhaye gusozera uyu munsi w'169 turi bazima dushimire Imana yo yiduhaye gukomera kuri uyu munsi wa 18 ukwezi kwa gatandatu 2025 dushimire Imana yo yatuvotoreye ibyiza byayo kuri uyu munsi windwi mu minsi 21 y'amasengesho azodushikana hagati na hagati muri uyu mwaka wa 2025 tugire Kristo dushimire Imana yo butungane bw'ubuzima bwacu tugire Kristo dushimire Imana yo rumaranimba dushimire Imana yo mushobora byose dushimire Imana yo yatwimanyika twima abarozi yatwimanyika twima abapfumupfumu n'abakonikoni ariko kandi nawe wagiyeyo uyu mwanya ukaba wumva umutima wo kumva ijambo ry'Imana sangwa amahoro ya Yesu Kristo musangwe inema y'Imana kandi ijambo rya rutunga boro ribe muri twebwe rigwiriye rwose amen ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusenga kugira ngo dusozere uyu munsi turi mu masengesho kanatsinda ni Imana ija kuduha ubutware bwayo butwinjiza mu isezerano rishasha ryo ku munsi w'umunani turi mu masengesho no ku munsi wa 19 ukwezi kwa gatandatu no ku munsi w'169 turiko tuganira na Rudasumbwa aduinjiza mu masezerano Twagenewe twagabiwe bakundwa bo mukama ubu turabana b'Imana utwinjiza mu munsi w'170 amusore kuko turi ku munsi turi gusozera munsi w'169
turi gusozera umunsi w'ijana na 69 mu byombi mu ngosore turi gusozera umunsi w'ijana na 69 twinjira mu munsi w'ijana na 70. Muzi neza yuko twakiriye isezerano ritubwira ko dukwiye guhitamo kuba abana b'Imana kugira ngo tube basamuragwa ubwiza bw'Imana tukiri kuri isi y'abazima. Nidusenge kugira ngo tuzorangize neza gusa, ahubwo dusenge kugira ngo n'imibereho yacu ibe myiza, kuko uw'Imana ikunda ibana nawe kandi ntishobora kuba mu kajagari mu kavuyo. Mu gihe Petero yabaza Kristo ati twebwe twabwiye byose tukagurikurikira n'ikuzoduha, Kristo yaramwishyuye ngo nta muntu n'umwe afise ikintu na kimwe yahibye kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana azoreka kugira umunezero, azoreka gutorana ibyiza muri ubu buzima. Ni ukuvuga muri ubu buzima tukiri muri uyu mubiri no mu buzima abuzokurikira. None rero bakundwa b'umukama, ntimukiyakire mu ngwara, ntimukiyakire mu mibabaro, ntimukiyakire mu gahinda. Reka mubyiyakiremo kuko data atarashaka kubibakurako, ariko ntimubyiyakiremo mu kutereka Imana agahinda mufise. Ubundi uyu munsi wari umunsi w'ubugeni bwacu n'Imana. Bibiliya iri kuraraba ijwi ry'ubuhanuzi, uyu ni umunsi Yesu Kristo yagiye mu bugeni bw'Ikana mu bugarire. Kandi uri kuraraba ijwi ry'ubuhanuzi ukaraba mu gihe Kristo atari bwasokoroke yaragikora mu gwihisho akigereranywa mu gihe atari bwishyure mu nda y'umubyeyi Bikira Mariya ngo aze ngaha ku isi yafungure nkatwe, yagende nkatwe, yambare nkatwe, yavuge nkatwe, yihweze nkatwe. Nuvuga mu bwuzure bwa kera ni bya bihe ba Musa bagera ku musozi wa Sinayi, yarasanzwe haragira, yarasanzwe hagendera. Ubundi Madiyani yarahamaze igihe kinini, mugabo umusozi Sinayi yarasanzwe wogaraka ukura kwa makuru. Ni nawe yakuye amakuru igitabo cya Yobu uri kugira ubushakashatsi muri Bibiliya. Rero mugabo ntiyari bwahure n'Imana ngo imuvugisha amasomo yandi mubwire ngo ambura inkweto zawe kuko hano ruri heranda. Uyu ni umunsi wo kwambura inkweto zawe, ni naryo sezerano rishasha tujya kwinjiramo mu mwanya ujya kukurikira. Kandi mumenye yuko twarose izina, ikiduhindurira izina mu mwanya wo guhindurirwa izina izamu ryo hagati ya 12 na 3. Murazi ko mu ijambo ry'Imana twasomye tukiri mu ntangamarara hatubwiye ukugene hari agaciro, hari akanovera k'ubuzima gahabwa umuntu asoma Bibiliya. Byumvikana iki ni umunsi wo guhabwa ijambo. Ubundi na munsi wari gusozera uvuga ngo iyo nibutse kuri rukundo rusumba bose ndagukengurukira, iyo nibutse kuri mahoro arengeye byose ndagukengurukira, iyo nibutse kuri umukiza k'izuburwayi ndagukengurukira, iyo nibutse kuri umwami atungisha biwe ndagukengurukira. Jewe n'ubu nyene nashikirijwe ijambo, nashikirijwe ijambo ry'Imana, kandi nakiriye umukama Yesu mw'isakramento ry'Ukaristiya, nakiriye umukama Yesu agahimbare nikose. Kubera iki iyi ndirimbo? Kubera ko Kristo iyo mwakiriye mu ijambo bari muzima, iyo ugize amahirwe ukaba uri ku iparuwase cyangwa ahantu uronka ukaritse okay. Ariko niyo utogira ayo mahirwe, buriya nagira mbabwire ko Kristo umwakiriye mu ijambo ryiwe niwe yabyivugiye bujya ukaritsiye ya mbere yagize ubuni nazo bwiwe bwa mbere, ngo arababwira ngo zana amazi, ngo y'amazi acika umuvinyu uryoshye gusumba ubwa mbere. Yongera arasubira arabigaragaza yazutse inyuma yuko ari yabyerekanye mu gishusho cy'umukate no mu vinyu, sibyo uza guhinduka amaraso n'umukate uhinduka umubiri. Ariko buriya ari kindi kintu Kristo yakoze ku
umugabo yitwa Nikodemu. Nikodemu ngo yariyombye areka kubikora nk'uko abandi babikora. Nikodemu aravuga ati uwo mugabo binuba je ndabona ko akora ibintu bizima, reka ngende nganire nawe numve iby'ubwami bw'ijuru, numve ibyo bya data, kuko turamubwirwa mugana wari mu ikindi kintu kirengeye cy'abandi. Dabora kizimibembe atamuti w'imibembe wari uhari muri Israel, agacira abanyamibembe kandi baba baravuma. Dabora kizimigongo akizibyangiritse agwiza imikati azura abapfuye. Uko mugiye kuraba Nikodemu igihe baganiriye kijya kimenyetso cy'ukwirukanwa ibetaniya cyari kimaze kuba kuri Yesu Kristo. Bakundwa b'umukama, ubu turabana b'Imana, turabana b'umutegetsi asumba abandi bategetsi, turabana b'umwami w'abami, turabana b'umuganga w'abaganga, turabana b'umushobora byose, turabana udatana mu ndagano, turabana utaneshwa utananirwa. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kuko ingwano tugwana ari nyeranda ngo uko zaramaze kugira intsinzi. Ntabwo tugwanira mu butsinzwi, tugwanira mu butsinzi kuko Kristo yaradutsindiye. Nikodemu arahaguruka aragenda. Kristo abona ugushaka kwa Nikodemu, Kristo abona kwisobanukirwa kwa Nikodemu, aramuganiriza. Ntiyamuganirije mu kumwagaza mu bishobisho, no, yaramuganirije aranamubwira ati cyabyawe n'umubiri ariko cyabyawe n'umutima n'umutima. Bakundwa b'umukama, iri jambo rya Kristo wakiri mubyibuke ko yangere n'ukuntu abivuga. Aravuga ngo iyo wakiri ijambo ryanje rikagututura urahezuka data akaguha ushaka ukarushirizaho kwama byinshi, sibyo? Kandi ngo yakiri ijambo ukongera ko kwihangana ukikorera umusaraba wawe ukankurikira ukamvugira ugaranira iby'ubutungane, ibyo kugira neza, iby'ubugwaneza, iby'amahoro, ibyishimo kuri wowe no kuri bagenzi bawe. Ngo data aragukunda, ngo amaze kugukunda aza kuba muri wewe, ngo ajya kuri wowe, ngo kuba muri wowe nanjye ndaza, ngo tugaheza tukagibwira ubuturo bwacu ihema ryacu. None hari Eucharistie yisumbi nuvuga uyu munsi wakiri ijambo ry'umukama, iryo jambo ry'umukama ukarigira ubuzima wowe nyene ukihanurira iby'amahoro, ariko ukamenya yuko ayo mahoro ufite ubwirizo kuyaha mugenza wowe nyene ukihanurira iby'ubushobozi, wowe nyene ukihanurira iby'ubutsinzi imbere y'ikikugiriye nabi, imbere y'ikikwatatse, imbere y'ikikubujije amahoro, ukavuga uti Uwiteka ndi uwawe. Nagira mbabwize ukuri yuko Imana irema ikintu gishasha mu buzima bwawe ukaba udahangagwa kubera ko Imana ibiri muri wewe. Bakundwa b'umukama, mudakangwa n'ubugwayi mugendana, mudakangwa n'ibisuzuguro mugendana. Ubu ngo bise yagushinyagurije, muramukaza waravuga, umugabo aravuga, nyokabuko aravuga, mugenza waravuga, uwo mukorana aravuga, baravuga kandi bakavuga n'ibiriho ndetse n'ibitariyo. Bakuvuze kuri ingumbu utarabyara ni kuburi, ariko kubana baba yishira sone bakabivuga. Kandi Bibiliya ubuhanuzi bwahize avuga ko abyara Imana burya batongera utoki mu cisho ry'Imana. Haka widadama ngo bijya bipfu nabo bazokonyo bazobona ngo nibazi ko nabo bazobyara. No, akanwa kawe nikabekeranda kubwajya jambo rya Kristo rigwiriye muri twebwe. Ahubwo uvuga uti Uwiteka ko ari we yabiretse ngo bibe. Nje kumubwira nkure kwiki gitutsi. Niryo sengesho Sara yakoze, niryo sengesho Tobe yakoreye mu mutima, niryo sengesho Tobito yakoreye aho yamye mu ishamba ngo hashusha amaso yiwe yarazige ava mu ibirashi gusa atabona umuraga azosigira umuhungu wiwe. Imana iravuga ngo ndururutse, ngo kandi ndugije Tobiya, ngo kandi manukije Sara, ngo kandi kindi naco nkuye Sinode mu mubiri wiwe yica abagabo, ngo kandi kindi naco mumanuye Tobito. Bakundwa b'umukama, uru n'urugamba. Uwo mugabo Nikodemu nariko nababwira amakuru yiwe muzoyasoma. Musi yasanga mu nkuru nziza ya Yesu Kristo mu kigabane cya 3 cy'inkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana. Uwo mugabo Nikodemu yaracanganikwa imbere ya Kristo avuga ati none wambwe ngo utongaye kuvuka kubw'amazi n'ijambo warabatijwe ndabyemera, nta n'impamvu y'amazi menshi, nta n'impamvu y'ukuguma yishukako, no, nta n'impamvu y'uhoramwo, no, uhora mu ruzerezi kubera iki? Ahubwo ngo utongaye kuvuka kubw'amazi no kubw'umutima. Ongera uvugire ijambo rituvyara ku munsi, ubundi inzuzi muzoziyetura, ubundi inzuzi muzozimara, ubundi biyaga muzobimara. Ongera uvuge muri mutima w'Imana ni watangirwa mwibanga. Ongera uvuge kuri bwira ijambo rya Kristo. Amasengesho wagize uyu munsi, icacumi watanze uyu munsi, ishikano watanze uyu munsi, akigoro watanze uyu munsi, imbabazi watanze uyu munsi. Ongera uvuge kubwira ijambo ry'umwuka w'Imana uheze uhembuke kandi ugirirwe neza bitandukanye n'iryo so canke nyoko yo kugirira. Niya president yo gwa audience hari bibazo byawe twamara
kukubwiwe nawe ibyiwe nabimara. Hari ibibazo muzomagwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu muri Isirayeli inzara yateye, umwami atacitse amaboko, abatware batacitse amaboko, abenegihugu batacitse amaboko, bose batagoye mu mutwe, bose batabaye abanyamibembe. Ariko kugira ngo inzara ive muri Samariya, hari hakenewe ijambo rivuye mu kanwa ka Elisa, hagakenerwa n'umurimo w'umwuka wera, umurimo wa mutima w'Imana, umurimo wa mutima mweranda bivanye n'uko bivuga. Ukorera hehe mu banyamibembe? Ni wawe ukutabaruka, ni wawe ukuva mu byago, ni wawe ukuva mu byaha, ugaheza ukisobanukirwa Uwiteka akagukoresha ibitangaza, Burundi bukazamuka. Abarundi n'abarundikazi tukagira amahoro, tukaba umuco w'isi, tukaba umunyu w'isi, ibyo bikabera mu ibanga by'ukuzura mutima mweranda. Bakundwa b'umukamo turabana b'Imana, ibibazo wagize, ibisuzuguro wagize, iminaniro ufise, izina witwa, wabihisemo utabihisemo, ahubwo guhitamo kwisobanukirwa ku bw'ijambo rya Rudasumbwa niko kuronka ubuzima, niko kubigihanganga. Ibyo bintu sinabayo muri politiki, ibyo bintu suko uzi gutera urushinge neza, ibyo bintu suko uzi korora bikagukurya, ibyo bintu nuko ufite ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Bakundwa b'umukama, ubu turabana b'Imana, uko tuzosa nikurayishugwa, kuko muri uyu mwaka wa 2025 ufite imyaka ingahe? Reka ndaguhe 90, uracasigaje 30. Kadaguhe 87 uracashikaje 33. 33 Kristo 30 yayimaze yicecekeye. Ngo ariko 3 amaze guhaguruka, yamukuriye ibimuga, agaburira abashonje, agwiza imikate, agwiza amafi. Reka mbabwire ikintu kimwe, umwasangira icyobo, umwasambwira ndi ngumba, umwasambwira ndi umurozi, umwasambira ndi gihumbu, umwasamena ijisho, umwasanuka icondi, Imana icinjira icyanzo, inyitanga umubyo yankunda, iyo mbyeyi nzoyiririmba. Bakristu muze dusenge, abera n'abavuza impundu, abamarayika baririmbe, kuko imbyeyi yakiraganje. Ngomereza jewe, ngomereza jewe, ngomereza nigina Imana, ngomereza nigina Imana, iyo mbyeyi itayikavumera, ngira ndayiririmbire ndayininaza, ni Rudasumbwa ni munyakigongwe n'Imana ingirira neza. Ndayiteye impundu, urukundo rwayo nagakura, iyo mbyeyi ikwiye gusengwa. Uyu ni umwanya mwiza wo gushimira Imana. Uko uri kose, uko umeze kose, nta mu byaha byawe byihana. Amaraso ya Kristo aracyatemba ngo atweze. Kristo aracicaye ku ntebe y'imbabazi, nta mpamvu y'uko yicarika ku mvumba, nta mpamvu y'uko yicarika ku cyavu, nta mpamvu y'uko yicarika mu mahane, nta mpamvu y'uko yicarika mu ishari, nta mpamvu y'uko yicarika mu nzigo. Uwo mugabo yitwa Rusiferi, mwumva kiri mu ijuru, ngo nta kindi cyamumanuye, yafashe intebe yiyicarikako. Kristo akoresha utujede mu kwigisha, ageze ku isi aravuga ngo umva, ngo niwatumigwa mu rubanza, ngo nuza kwizamura ngo uganda kwicara hariya, ngo uko havuma aramara bakumanuye. Reka mbabwire ikintu kimwe, nimba mwakurikiye abapfumu, mwakurikiye abamaramaye, nimba mwakurikiye abarotsi, mwakurikiye abateterewe, nimba mwicaranye n'indaya, mwakurikiye abamaramaye, nimba mwicaranye n'imborego, abanywara umugabo atinganya, abasuzugura iteka ry'Uwiteka, abasuzugura ijambo ryanye n'ijambo, abasuzugura ubutware bwabo bwanye n'ubutware, abasuzugura umwami w'abami. Reka mbabwire ikintu kimwe, siko ngo nugira umwete wo kumva no kumvira aya mategeko ndagushinze uyu munsi. Turi ku munsi w'indwi n'umunsi w'ubumana bwuzuye. Nimba uyu munsi utasesanguye mu mutima wawe ngo urabakije cyangwa uvuga uti burya nawe umugabo ndida nanjye ubwanjye ndi insiko, burya nawe umugabo ambabaje, nawe umugabo arenga ibigo, burya nanjye ubwanjye ndi umwanda. Nimba utisuzumye uyu munsi urambabaje, ariko ugifise muri aka kanya gatoya akanoka ko kuvuga ati Uwiteka
ngiye kwisuzuma ngirire neza. Uwiteka mere yahanyana sindi butamire ngo bimanuke, sindi bubandanye ngaburira umubiri ngo rudarushirizeho guseseka, amabara byibuwe umugonga igikanuka iduge amatame umenga n'amazamambuye, sindi bubandanye mbubikora uku. Nabanje kugaburira mona, nabanje kugaburira umushaha wanje, nabanje kugaburira umwuka wanje, kuko umwuka w'abazimu urazimbye gusumba amashato, urazimbye gusumba inyambara mufite, urazimbye naho muberawe. Banza mubegwe mu mishaha yanyu, banza mwemera intebe y'umukami kubitwe ko parfait. Vuga uti Uwiteka ndisuzumye, ntibikwiye ko ari undi muntu n'umwe asuzuma. Wari umugabo yaramutoza kode, ntiyari umukene muri Israel, ngo ariko yameye kugenda yariko kugira ngo asange Kristo. Mva mbabwira ikintu kimwe, sibyo? Ngo aduga ku giti Zakayo araduga ku giti avuga ati Uwiteka Mukama, ngibi byanje biciyemo kabiri, ibyo nanyanganije mbigizo. Suzuma mu mutima w'intebe y'Imana igira kanovera, suzuma mu mutima w'intebe y'Imana ije kwigitambara cyera, suzuma mu mutima w'intebe y'Imana, intebe y'Imana, ururamba rw'umutima wawe. Ibikingi biwushigikiye nibiye, nimushinge yakunzigo, nimushinge yakubwibone, nimushinge yakwisha nawe bakigukubita no baracagukubita nawe witwa ingumba uracari ingumba. Bihagarika ibyo bintu kugira ngo Imana icecekeshe akanwa k'intare. Bihagarike mw'abakobwa kugira ngo muronke ibyo mwasezeraniwe isitararema. Bihagarike mw'abahungu kugira ngo mugere ku cyo Imana yabageneye isitararema. Bihagarike mw'abagabo kugira ngo intebe z'ibyubahiro zibizanye. Imana izi gutanga icyubahiro, Imana izi kuzamura, Imana izi gukura ku cyavu, Imana izi gushira ku cyata, Imana izi kubohora, Imana izi gutabara, Imana izi gutwengesha, Imana izi kurema ikintu gishasha. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, umva ubwoko bwawe ubone uko ifatira umwanzuro kwacu tubwirire neza. Nta muntu n'umwe yakunyaga ubutunzi Imana yaguha inde, usibye wowe utisobanukiwe. Inde muririmbyi yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo akaruru k'intambara ndumva karerema, shetani atabasabiwe bose bo mw'isi, ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yesu yashinze. Dusubira gutinya ngo byamaze kuyangara? No, ahumekewemo n'umwuka w'Imana. Mutima mwenda yaravuze ngo none isegenya niyagwa. Isegenya murazi icyo ari cyo? Amakuba akagukubira, inkukura igatwaza, n'ibyahuha bigahuhuka. None isegenya niyagwa, inkukura igatwaza, umuyaga uhuhuse bigasurirana. Umuyaga n'ibyaduka, nzi ko atacyo nzoba kuko nshinzwe ku rutare, jewe nziritse umutima hera cyane. Shetani wamubiyama azana impagarara, yamaturasi imyami myinshi yakumuriro. Umva, ariko ntashobora gushingura karimbi ku musaraba Yesu yashinze. Muze dusenge Imana bakundwa b'umukama, ubu turabana b'Imana uko tuzosa ndikurayishuka kuko turagera no hagati na hagati y'umwaka. Nuriyaba batagusuka ba mw'isi y'umwico ngo tukimana upfe. Erega abakomoka kuri Mukayobu barahari ngo tukimana upfe. N'abakomoka kuri iterabwoba muri kureho, n'abakomoka kuri nde kuri Lameki barahari ngo Lameki yarabyuka umuturuturu ngo ngo adabakora banje babiri ngo adana mugenzi we kuva babwira. Abo bantu barahari baguma bazana ibihuha, urapfuye uratikiye uramenje warabikoze uri kwindasagwe warasama. No, ngwino amaraso ya Kristo akweze rwose.
agakiza gashitse sinzotirimbuka hera cyane kwikomeze ikomereze ku musaraba wa Kristo nka kujya ku mugore ari kugise agafata inkingi agafata uruhome na rurekura kidatirekuye ishimikiza ikomereze ku musaraba wa Kristo no kubw'ijambo ryiwe rigwire muri ho rwose uzobutabaho bazokuburiya bakubonye ntukitwaze imyenda ufise gomba ufise mandadamene ziri kifoto nanje narazigize mbivuga imbere ya Bibiliya ziri kifoto mwebwe babahama mandadamene ariko amazina bashobora kubitiranya ifoto kandi ukugeze zo kushira profile yawe kuri profile baza bayisora bashirako nimuze twinjira mu isinagogi isumba yandi nimuze twinjira heranda dutazira Uwiteka atugirire neza duteturure umugirire umuhigo uyu muze aja ku munsi w'umunani uzoba utanguye kwinjira mu buhigwe bwawe ninjiye hera cyane Kristo yaneguriye jewe mporanywa amazi meza y'isoki dakama manuni yongi imisi yose wa mutima w'Imana nagerere ya hera jayo ninjiye hera cyane Kristo yaneguriye jewe mporanywa amazi meza y'isoki dakama haleluya manoni yongi imisi yose wa mutima w'Imana nagerere ya hera cyane Uwiteka ajya guhora Kongo ahera cyane twahageze ubwoko bwawe amazina yacu nasibanganye kuri altari yawe nyeranda ibyiyumvirwa mu mitima yacu byose twamaze kubigomora mu maraso meranda ya Yesu Kristo kugira ngo bityororwe Izara bihanuye aravuga ngo nagutyoroye nka kujya batyorora inzahabu nagupimye kujya bayipimira mu muriro nawe nagupimiye mu marushwa twirengagije amarushwa yacu twirengagije amakuba yacu twirengagije ubugome bwacu byose tubishize mu maraso ya Kristo kugira ngo bipimwe tubone kugera imbere yawe twerade Yesu notesha amazi y'umusalala ncengira umwanda wose nyuhagira nsigare nsumbye inyange kwera Kristo arasemerera ati uwunyotewe nanyegeranywe ntotesha amazi y'umusalala ncengira umwanda wose nyuhagira nsigare nsumbye inyange kwera Yesu Kristo umukozi mwiza muri wowe niho turuhukira muri wowe niho duhembukira muri wowe niho dutabarirwa muri wowe niho dukirira ingwara muri wowe niho tunezerererwa Mukama Yesu turagushimiye cyane kuko waratusezerana isezerano ry'inavura tubwira ngo nimuba babiri mugahuza umutima kubw'ijambo ryanje ngo naje nzoba hagati yanyu kubw'imirimo myiza nzobamba ngomba gukorera muri mwebwe Yesu mukunzi mwiza muri uyu muvukano wa restaura komera Kristo ni muzima turenga babiri turenga batatu tunyuzwa n'icyo turi kubw'ijambo ryawe tunyuzwa n'icyo ukora ku buzima bwacu kuko tuzi ku migambi wibwirizwa kutugirira ari myiza gusumba uko twakubaho kubigusaba Erega Yeremiya yarabivuze muri 29 aratubwira ati data aratuma ngo
nimumbwire ubwoko bwacu ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ndabareme mu mutima w'ibizoza kuko ndabakunda cyane. Mana ni wowe wadusanze twigaragura mu ivata, Yesu ni wowe wadusanze twigaragura mu nabi, waratwogeje uratweza igisumba ibindi, waduhaye mutima w'umweranda kugira ngo tuzotorane ubuzima budahera. Kubw'iyo mpamvu tuyobowe na mutima w'umweranda, ngizi impundu, ngizi impundu, ngizi impundu, ngizi impundu, Kristo waje mu mitima yabawe. Yesu Kristo umukunzi mwiza, ijambo ryawe twaryakiriye byumvikana ko waje mu mitima ya twebwe abawe. None mukama Yesu, muri uyu mwanya turushirizaho gusenga dushima kandi twongera dusaba. Uri umutunzi w'ibyiza byose, mwebwe butatubwira ndi Mana imwe rudende. Mufite ibyiza byinshi ntiturabihonyozamo ibirenge byacu byose. Mufite ibyiza byinshi ntiturabikabakaba n'ibiganza byacu. Mufite ibyiza byinshi ntituraba mu kiyo ngo tubibone mu ruhanga rwacu. Mufite ibyiza byinshi ntituragera ku rwego tutikorera amaboko. Iyo habaye akantu na gato turikorera amaboko. Kubw'iyo mpamvu dawe byagiye mu ijuru, ubwami bwawe nibuze buture muri twebwe ubwoko bwawe. Iri jwi riko rirasamiranira hose. Mwana kuryumva niyo yoryumvira mu nyenga mu nda y'urufi nka Yonasi. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo ahabwe ikinezero umutima wiwe. Niyo yaba rikaryumva rikagenda muri block operatoire, ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo ahabwe igitangaza ciwe. Niyo yaba rikaryumva ari imbere y'umucamanza yarayinjije ngo ari kwipingo, ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo. Paulo na Silasi bamaze kuninaza Imana babikuye ku mutima, ntiyafungutse amapingu gusa ngo nibohero ryari yuguruye. Mukama duha amahoro ubwoko bwawe, duha amahoro. Uyu munsi w'indwi w'amasengesho ku buryo bw'umwihariko twabikubwiye mwibanga ko tugusabye amahoro mu gihugu cyacu, kuko Kristo yagendeye igisagara. Kristo yagiye mu gisagara gishasha, ngo yagiye mu bugeni bw'ikana mu bugarire. Yari afise invitation ngo agende igihe bamaze kwiya babona ko umupfinyu ugiye gukeya, naho nutwo bari bafise tutari turyoshe rwose. Twe nitwihebye ngo nta mahoro dufise, turafise mugabo duha amahoro asumba yandi. Uzura natwe, hera mu bategetsi, hera hejuru, uzura muri bo. Yo Kristo waravuze ngo aho tuzakurungi kuzogenda, wavuze ngo hano hose muzovuga ijambo ryanje ngo nzimenye ubushobozi rijana naryo niko wabwiye abatumwa bawe. None rero ibyo ntibiduhangayikishije, hera mu ndongozi z'igihugu cyacu cy'u Burundi. Wime ingoma, wime ingoma, wime ingoma, wime ingoma, wime ingoma, akajagari kahave. Wime ingoma mwami, akinyoma kihave. Wime ingoma yetu, wime ingoma, wime ingoma. Ugende mu bakuru b'amadini, wime ingoma, wime ingoma, wime ingoma. Singubwiye ngo nugende nk'uko wagiye mu ngoro y'Yerusalemu gakubita ugatema ugatongora. Ndagusabye ahubwo ngo ugende uri Kristo ngene imbabazi, ugende uri Kristo mushobora byose, ugende uri Kristo uhindura ibyase, ukagenda mu buriri bw'abagabo n'abagore amanyanga yose wirukane. Wime ingoma, uko twasanze mu rugo ari wavuka uwukomeni na wavuka mayiwabo, ni wavuka indaya, ni wavuka imporegwe, ni wavuka umutinganya. Kubw'iyo mpamvu genda wime ingoma, wime ingoma Kristo. Wime ingoma hagati y'umubyeyi, hagati y'umugabo n'umugore, hagati y'umubyeyi n'umwana, hagati y'umukozi n'umukoresha. Ime ingoma mu miryango yacu, ime ingoma. Dadanura ibidadaraye, dadanura ibidadaraye, ibyo niryo renga tutabigusabye. Turazi ko inziga nyinshi zaduhombeje, inziga nyinshi zatubujije amahoro, inziga nyinshi zatubujije ibyishimo, byakomotse ku byaha byacu no kubw'Imana yigeruye ikaduha umugongo. Ariko Hosiya 6 aravuga ngo iki? Avuga ngo nimuze twisuzume twisubire ko ngo kanatsinda Imana igiye kutugirira neza natwe ubwoko bwawe. Yes. Kajika Kristo gatanga amahoro karongorera. Kajika Kristo gakiza abagwaye karongorera. Kajika Kristo gahindura byose karongorera.
yo karongorera yo kagasubira yo kakongorera akajwi ka Yesu karongorera akajwi ka Yesu ndagahaye amashyi kajwi ka Yesu karuhurira indushi kajwi ka Yesu kabohora baboshe kajwi ka Yesu gatsinda shetani kajwi ka Yesu gakuraho ibihago kaduha imibereho myiza ruhindurirwa amateka abarozi hindurirwa amateka abasambanyi hindurirwa amateka abasuma hindurirwa amateka ababesha hindurirwa amateka abanyabwibone hindurirwa amateka abagwayi hindurirwa amateka bari mu bisuzuguro mwe mugendana ubumuga uwo mubabaro bwawe ubwo buribwe bwawe ko kubura amahoro kwawe kwa mubyiteguriye kubura amahoro hindurirwa amateka hindurirwa amateka hindurirwa amateka hindurirwa amateka hindurirwa amateka hindurirwa amateka mu izina rya Yesu Kristo karongorera kagasubira kakongorera akajwi k'umwami karongorera akajwi kawe Yesu Kristo umukunzi mwiza karongorera akajwi kawe gatanga amahoro gatanga ibyishimo komezanya natwe iri joro turirukanye icyitwa umuranzi mu buzima bwacu iri joro turirukanye icyitwa igisuzuguro mu buzima bwacu iri joro turirukanye jini ziduteza ubusambanyi ukwisambanya ugutingana gusambana n'ibikoko n'ukora turasambana n'amajini ijoro turabyanze indoto nziza zirakaza neza ikaribu muri amigdala yacu turirukanye umwuka w'ubwiyorobetse turirukanye umwuka w'uburyarya turirukanye ishatani y'ubwibone turirukanye ishatani y'ugupinga turirukanye ishatani y'inzigo turirukanye ishatani y'amahane zatuzanye mw'ubukene ntitwabimenya twarasanze turabugwa ntitwamenya ko ari kubera dutekeye amahane muri twebwe ganza rero mukama Yesu twigarurire muri aya mazu yose ariko yumvikana mwirijwi ganza taramura amajini yose taramura amashinga yose taramura amashetani yose taramura amashetani yose taramura amashetani yose taramura amashetani yose mu gihugu cyacu taramura mu ntara zacu taramura mu makomine yacu taramura mu bisagara byacu taramura mu bagabo bacu taramura mu bagore bacu taramura mu bahungu bacu taramura mu bakobwa bacu taramura mu bihebeye Imana taramura mu bahanuzi bawe taramura mu bakozi b'Imana taramura mu bigisha b'ijambo ry'Imana taramura imyuka mibi yose taramura umuriro w'Imana nuzutwike buri kintu kimwe cyose kidacyoroye muri twebwe umuriro w'Imana nuzutwike buri kintu kimwe cyose kidacyoroye muri twebwe umuriro w'Imana nuzutwike ishari umuriro w'Imana twike inzigo umuriro w'Imana twike ishari umuriro w'Imana twika ubusambanyi twika ukuntu twika ukuntu urumogi twika ubutinganyi twika umuriro w'Imana uvuye w'ijuru twika biyorobetse baje mu marangamutima yacu twika abadusambanije bakadusigarana twika abatwibye bakadusiga mu umugayo twika abatwaganiye bakadusiga mu amahane twika umuriro w'Imana twika amazi meza avuye mu ijuru natwetse inzuzi z'amazi abishaho zitembe ziva mu nda zacu kuko twisobanukiwe tuduga ku musozi wa Garishemu ngaho tuje guhezagirirwa butabazi bw'Imana kazi mahoro y'Imana kazi gikundiro cy'Imana kazi budahangarwa bwa Rudasumbwa kazi ruvyaro rweranda kazi mahoro meranda kazi bushobozi butagatifu kazi
maze mutima w'Imana tuguhaye ikaze kugira ngo ureme isi shasha muri twebwe, ureme ubuzima bushasha muri twebwe, ureme imibereho mishasha muri twebwe. Kaza unagura imitima yacu, kaza usanasana imibiri yacu, kaza ureme ibintu bishasha muri twebwe, maze ubu no mu myaka yose dusezeraniye Imana ko tugiye kuba abanyamugisha kubw'ukubaha no kumvira itegeko ryiwe. Dusezeraniye Imana ko tugiye kugira amahame, ntituzongera kukuryarya Mukama. Udukure ku imyenda yose tugufitiye, udukure ku amahane yose yari muri twebwe, udukure ku burimbi bwose shetani, abarozi, abangusha, abapfumupfumu, abaterekera, abaroga, abanyabwibone, abiyorobetse bamaze gushingira ku buzima bwacu bikanga ko twegera hera ndahawe. Turaje noneho twebwe ubwoko bwawe, kandi tuje n'abacu bose, tuje n'ibyacu byose. Duha umugisha, duha umugwiza, duha igikundiro, duha amahoro, duha urubyaro, duha akanyamuneza, duha ibyo twagusabye, kandi turakwemereye ko igicaniro cyawe cy'amasengesho kitazongera kuva mu buzima bwacu uyu munsi. Ni mu izina rya Yesu Kristo sozere umunsi w'ijana 69 natura amahoro mane nkayavugurutse. Sozere amasengesho yo kuri uyu munsi w'indwi mu minsi 21 izodushikana hagati na hagati mu mwaka wa 2025. Naturi neza inabi ndayanse, natuye ubuvye bugumba ndabwaza, natuye ukurambuka ukanyuka ndakwasa, natuye gukunda ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umwuka w'idini turawibahoje ko, maze turabana b'Imana, turabana umutegetsi ategeka abategetsi bose. Amen. Hobe amahoro ya Kristo agaze mu mitima yacu, kugira neza kw'Imana kutubeko, maze ubudangaga bwa Rudasumbwa udutandukanye n'akavuyo gakomoka ku mwasi umwiyorobetsi. Amen.